Crveno sam obukao, neka sluti na radost. Imam nekog tu suja suljota, ginger ljubav, sok koji je nekako kiselkast i idemo u ophodnju. Ulicu iza mene smo snimali u prošlom videu. To je onaj, kako se zove, Sunset Boulevard. A sada idemo ovdje gore, nekakvih 300 metara i trebalo bi početi pravo čudo koje ćete vidjeti uskoro. Naravno, pošto smo u razvijenoj zemlji, lijepoj, finoj, čistoj i u Hollywoodu, kraj Hollywooda, Kalifornija, Los Angeles, stavili smo i Gucci cvike. I ova lijepa majica, šta se nosi samo u razvijenim zemljama, pa da vidimo kako će nam proći dan u jednoj od najpoznatijih ulica na svijetu. Hollywood. Sada ćemo mi da radimo spektakl, blockbuster. A netko živi ovdje. Točno gdje nam Hollywood počinje, netko je izgradio vilu. Šta nas tek očekuje dolje niz ulicu, koja je duga nekoliko kilometara, ja ne znajem. Tako da, ljudi moji, mi sada idemo i istražit ćemo cijeli potez famoznog Hollywood bulevara. A tamo je lijepo onaj Hollywood Hills. Tamo smo snimali, bili smo se vozili tamo. Ko nije gledao video, neka ide i gleda prethodni video iz Los Angelesa. Počeo sam lijepo lagano caplati prema Walk of Fame i to je odavde 1,3 milju. Po mojoj nekoj gruboj računici to bi trebalo biti nešto malo manje ispod 2 km ili ti ga nekakvih 20 minuta hodanja. Tako da idemo. Trenutno smo na adresi Hollywood 8000 W. Evo, imamo i majstore neke. Radi se, iako je nedjelja. A da li nam ima života u samome Hollywoodu nedjeljom, to ćemo sada ustanoviti. Jednu kribu smo vidjeli tamo sastavljenu, saklepanu, nasred one križanje, ali ove kribe ovdje, to mi se već više sviđa. Tu bi se mogao zamisliti da živim. I istraživao sam cijene, naravno. U radijusu odavde od nekakvih kilometar, bez problema se studio renta za $2000. Studio nekakvih 20-25 kvadrata, jednosoban stan 40 kvadrata do 50 se već može naći za $2500, ali dvosobno otprilike 3 u lijepome, dobrome naselju. Ne sad možda točno ovdje gdje su kribe, ali dolje otprilike nekakvih 400 metara gdje sam parkirao, ima ovako stambenih zgrada sa ovakvim stanovima mnoštvo. I sad možda ko zna, možda u jednoj od ovih zgrada je neki stan, jednosoban, dvosoban, za dobre pare. Ali sve u svemu, neka moja gruba računica, moj život bi ovdje koštao, pa za $3500 bi mogao stisnuti, onako, da živim sirotinski, da živim već onako malo bolje, pa $4500 se vidim. Plus luksuz, naravno, ako želite izlaziti po restoranima konstantno, cugati u diskotekama i slično. Automobili nisu ovdje skupi, tako da se ovakav Volkswagen EOS iz 2007. 8. 9. godine nađe za veoma niske pare. I one džipčine velike, Chevrolet Silverado, to se može naći 5 godina star automobil za $35.000, šta su nevjerovatne cijene. Ovakav Volvo pojma nemam, ali sam gledao da kupim ovakvog Volva sad kad se vratim u Norvešku, ali neću. To je krmača od auta, velik auto, ali kad se usporedi s tim američkim automobilima, ovo je mala maca. Nego, ovakav Volvo u Norveškoj bude otprilike 38.000 eura, sa malo kilometara, 2018. 19. godina. Ali, pošto nije cijelo vrijeme 4x4, a meni treba nešto 4x4 konstantno, preskočit ćemo mi taj Volvo i fokusirali smo se na neke druge modele. Koje točno, pojma nemam. U razmatranju sam koji automobil da kupujemo, ali treba biti džipčina neka i to žestoka. Vidjet ćemo. Ko zna, možda me pukne pa kupim neki Ford Mustang. A vidite sad ovo, ovi Waymo, to su sami auti koji voze. Ovo su im sve kamere i senzori. Vozača unutra nema. Znači, preko aplikacije bukirate, sjednete unutra i vozi vas. Tako da moji šoferi, ja bi bio zabrinut. Šta će biti za 10 godina, 15? Šlepe će se same voziti, ali se neće same istovarivati.
tako brzo. Ali možda oni naprave neku tehnologiju da će se šlepe istovarivati isto tako same, automatski sve. I ljudska snaga će biti uzalud, neće biti tih poslova i treba će se ljudi snaći nekako. Naravno, ne u cijelom svijetu, pošto ono što sam vidio po Južnoj Americi, to je daleko od nekog razvitka i od neke civilizacije normalne, tako da će tamo uvijek trebati ljudska snaga i takvi poslovi će uvijek biti u mnogim zemljama. Pa isto tako po Aziji, dok ove zemlje koje su sada razvijene, one će se razviti još jače. Jer ljudi, vjerujte mi, nakon onih zemlja u Južnoj Americi, tek ovdje mi je sada preporod. I tek sam se ovdje opustio, psihički, fizički, na tijelu osjetim nevjerovatnu energiju, ko da nešto stavljaju u hranu, ko da je našopana hrana sa koje kakvim stvarima, hormonima, steroidima, pitaj Boga. Ali toliko energije imam, osjećam se ko da sam otprilike 5 godina mlađi nakon što sam došao iz Argentine ovdje. To je nevjerovatno, ne znam, stvarno preporodio sam se. Tako da kad je sada energije, mnogo energije, najvjerojatnije visoka razina testosterona isto tako, to znači da je vrijeme za divljanje. A ulice ovako u prosjeku izgledaju. Ima tako kuća, evo jedne vile ovdje. Stanova ima isto najvjerovatnije, ali nećemo zalaziti. Pošto nam je Walk of Fame glavna misija danas da se vidi. Vidite palme. To je nevjerovatno. Iznenadio sam se, očekivanja su mi bila veoma niska, ali Los Angeles naprosto me iznenadio. Malo je tamo drugačiji onaj Compton, Inglewood i ta okolica gdje su oni crnjoti, Meksikanci ovakvi i onakvi, ali ovaj dio zapadni Hollywood, Beverly Hills i ovaj sada bulevar, taj centar, to je milina. Vidio sam nešto zanimljivo, pa da uđem malo u ulicu, da vam pokažem. Demonstriram. Evo, oni se jednostavno pripremaju za Halloween. Vidi ovo. Imaju ovdje. O, stao sam na nešto, a ovoga je sasipalo, pa se razbio jadan. Kosti mu popucale, a ima neku rupu ovdje da nije metak bio. Ko će znat? Bundeve, ovaj leži tu, skuren. I ovdje još ima dolje. Ali sad je kraj 9. mjeseca. Nemam pojma kad je Halloween. Ali trebalo je biti kad su oni svi sveti, kad se na groblje ide. Počast mrtvima. Sada smo na adresi 7600. Dobro je, napredujemo. Hodam sada već kilometar i da sretnite nekoga da hoda poput mene, ode Cybertruck. Da sretnite nekog da hoda ovako ko ja, nećete baš. Jedino ako je neko cukota izveo van, da ga malo isšeće, da se cuko pošora i slično, svi većinom idu u automobilu. Tu i tamo vidite nekoga kako trči. Nema veze šta je nedjelja. Isto je tako i ovim drugim danima. Tokom tjedna. Evo, ova teta šeće cukota. Pa, zgodna je teta koliko vidim. Da malo i mene na lančić stavi, da me prošeće tako malo. Da dobijem papire lakše. Da se ne zezam sa imigracijom i ovim drugim procedurama koje su malo duge. Da bi se ostalo ovdje. A evo nam i ovog rođaka. Njega smo snimali već bili u prijašnjem videu. Ajde rođače, ne boj se, neću ti ništa. Evo kuriri, poštari. Zapitajte se za sudbinu svoga posla. Patricija se zove. Ajde Patricija, vozi kćerko, ajde. Vidio sam prolaze oni i kroz semafore. Znaju prepoznat crveno i zeleno svjetlo. Zelene supstance za pušenje se mogu naći bez problema, kupiti. A mi sada napredujemo prema Hollywoodu da vidimo tete malo. O, Elvis Presley je ovdje. Elvis Presley i Beatles. Prve zvijezde smo našli. Ti si zvijezda mojih noći jedina, ti si zvijezda mojih noći medena. Kako ide pjesma? Zaboravio sam, mislim da Nihad Alibegović pjeva. Hollywood, Walk of Fame, evo nam ga, ljudi moji, doživjeli smo i to. To je bilo u planu dugi niz godina,
ali došlo je na red napokon. I šta nam ovdje ima? LAPD Hollywood za Los Angelesku policijsku tu stanicu. A evo piše i nečija imena ovdje od policajaca. Ali, znači, tu su. A evo imamo i džankija tamo. Beskućnici, rolaju nešto. Nego kad sam već ovdje na početku, ću da razgledam i da se slikam kraj interesantnih imena. Tipa, vidjet ćete kojih. Da vidimo šta ima preko. Preko ima rođaka da je zalego. Evo, rođak spava, ali da vidimo da li mi idemo sa dobre strane. Možda ovdje, The Dead End Kids. Znači ovdje završava. Idemo unatraške. The Real Don't Steal. Shotgun Tom Kelly. Ne znam. Kiss, njih znam. Rođake ne znam. Hola amigos. Clint neki. Ne znam. Vidjet ćemo. Ako vidimo neko zanimljivo. Bob Marley. Njega znamo. Ako vidimo nešto zanimljivo, snimamo. A do tada nastavljamo hodati ovim pravcem. Evo, ova je slobodna. Imamo tu malo ovako neki poklopac šahtice male, ali tu bi moglo biti moje ime. Google kaže 2822 zvijezde, petokrake. Nećemo mi čitati od zvijezde do zvijezde. Nemamo toliko vremena, ljudi moji. Ova je možda za mene, ova ili ova. Ali da se malo obazirem okolo isto tako. Da vidim šta ima oko mene, ne samo da čitam ta imena na zvijezdama. Da mi ne promakne nešto. Pa lijepo je, bilo je tamo onih beskućnika na početku, ali sada ovako baš i nema. Ali ima da ljudi ovako peseke vode sa sobom, pa se peseki pošoraju. Pa to tako curi malo. Donald, ali nije Trump. Fascinantno. Evo ovako imaju ovih tu da prodaju. Tako neke suvenire i slično. Zeleno se puši, to mogu osjetiti u zraku. Ture ove autobusne vožnje kao na svakom korneru. Kako miriše na zeleno, vidi ovo, čak i je Norisa. Njega smo pronašli. Pitao sam policajce da li znaju gdje su neki likovi, ali policajci ne znaju. Ne znaju gdje je ono što sam tražio, ali ako bude sreće, naći ćemo. Evo i Čikica ide. Podsjeća me na Dan Blizarijana. Idu crnjoti na zadnjem, bez kaciga. Jesam li uopće uspio uhvatiti? Prekasno sam reagirao. Kako se probijamo tamo prema istoku Los Angelesa, to jest ovog bulevara, sve više i više ljudi. A ovo su neki burgeri. I u pozadini nam Lana Del Rey pjeva Summertime Sadness. To je fenomenalna pjesma, fenomenalna izvedba, a ja tražim mjesto da se malo uslikam. Ali svakojaki stvari, ljudi moji, vidim i oduševljen sam. Policije ima naravno, patroliraju u velikom broju, a isto tako imamo i influencere tamo neke, azijske, curice neke, nešto snimaju. Ali imamo i ovako, vidite, lijepih plavuša. Zanimljivo. Sretan sam. I malenih ovako štandova ima sa kobajama, sokovima, ali nećemo, mi ćemo nešto konkretno jest, naravno. A ovdje da se poslikamo ako Bog da mobitel naslonim, okidač i znate proceduru, se prekidaj. Ajmo preko na ovako domaći način, zato jer preko vidim svašta. Evo Tesla je ovdje. Hi. Not now, later, thank you. Lamborghini nam je ovdje, Hurricane. Vožnje su
da vas voze $129, Tesla je $30, evo imamo i Ferrari, mislim da je 599, 109, a možete sami Ferrarija voziti. I evo nam Tesle Cybertruck sa žutom folijom. O, evo, za $27 ide Tesla, bogatela. Šta se sve može vidjeti u ovome Hollywoodu, u Los Angelesu, to je nevjerovatno. A evo imamo Britney Spears, evo, Britney Spears, kako smo naletili na nju. Nego, iako je ovako krcato, puno ljudi, tu i tamo beskućnika, čisto je. Znači, nije onako da je neki urnebes, da je veliki nered i nešto tipa toga. Znači, vlasti ovo drže pod kontrolom, jer Čika Nikola mi je pričao, kad je on bio nedavno ovdje, prije nekih godinu dana, kaže, beskućnika je bilo da glava boli okolo, oko ovih zvijezdi. Mislio sam da će biti mnogo gore zbog onih videa što sam gledao po socijalnim medijima, šta se dešava kao po Americi, propagande i slično najvjerovatnije. Tako brijem da propagande šire i za Rusiju. I to sve što vidimo na medijima, TikToku, Instagramu, ja bih rekao da se tome ne može baš previše vjerovati. Jer danas svatko može biti novinar i svašta se radi, snima, samo da ljudi kliknu i da gledaju. Jer pregledi to su pare. I kad se rulja svađa, kad je adrenalina, to narod voli gledati. To najbolje prolazi. Ajde idemo u ovu Cafe de Leche da popijemo kapućino neki. Vidim tamo cijene nisu loše, pristupačno. Ovog kiselog džumbira imamo. Ovo je okus kao da koprive gurate u usta. Kad cugate koliko to peče onako. Nimalo ugodno za grlo. Kapućino sa tipom 5,34 €. Bez tipa bi bilo otprilike pa 20% manje. Znači 4,30 €, 40. Ali to tako u Americi ide naprosto. Mislim, možete odabrati da date tip ili ne. Ali ako je teta dobra, pričljiva, nasmijana, vedra, puna života, ostavimo tip. Ali ako je neka tmurna, ne ostavimo tip. A sada, trenutak istine. Nije loše, dobar kapućino. Bolji nego Starbucks, definitivno. A pogled mi je na Victoria's Secret i na ovaj tu Hollywood. Sada ga gledamo od ostraga, ali od napred to izgleda ovako. Pa baš se ne brinem kad mobitel ovdje ostavim na stolu, pošto je sve civilizirano. Ne bi rekao da se krade. 3:30 ludilo koliko je ljudi sada došlo. Kad sam bio ovdje prije nekakvih 40 minuta, nije bilo toliko krcato, ali napreduje. Gadgeti. Ali ne bi rekao da imaju nešto tipa onih u Japanu što sam vidio. Ali pošto je sada već kasno od kako sam ja jeo, trebamo pronaći neko mjesto da pojedemo isto tako. Jučer smo jeli indijsku hranu u onome indijskome restoranu. Šta ćemo danas? Vidjet ćemo. Na šta mi oči prvo padnu. Vidi ovo. Onaj krokodil gore. Masa ljudi. Lijepe stvari. Plačem od sreće, samo mi suze ne idu. Uvlačim se ovako malo i u ulice i za normalno poznate nam ulice, u slučaju da vidim tako beskućnike i drugačije face, ali nema. Tu i tamo nešto se smeće ovako može naći i slično, ali da netko kampira baš i nema. Izgleda da su raščistili to sve, maknuli taj šljam na neko odvikivanje i slično. Ili je možda sada sezona pa ih nema. Ili je sezona svakog dana. Pojma nemam. Jer zime su ovdje blage. Tako da bi rekao da turisti dolaze kroz cijelu godinu. Pa nekakvih 200 metara od onog mjesta gdje sam pio kavu. Možda 250. I sada sve manje i manje gužve. Ali šta vidim tamo, piše nešto
Michel's oldest Italian restaurant, Hollywood. Najstariji restoran talijanski u Hollywoodu. Tako da me to sada zanima da bi išao probat nešto talijansko da pojedem, pošto nisam dugo imao talijansku hranu od kad sam bio u Brazilu pre nekakva 2 mjeseca, 2,5 možda. Tako da bi bilo vrijeme. Ali gdje je ulazak? A evo tamo je. Originalni Michel's restoran. Da vidimo da li je skupo jesti ovdje u Hollywoodu. A neka buka iza mene, motocikli rokaju ko ludi. A baš i ne izgleda nešto otmjeno sa vrata barem. Hello sir. Are you got a camera going on me? No, only the floor, but I will record the food. Neće Čiko da bude na kameri. Mislim, to je i razumljivo. Uglavnom, meni je ovdje, šta ćemo jest, vidjet ćete uskoro. Stigle lazanje ogromne, pa sigurno brat bratu 400 grama. I da sada malo zapiknemo vilicom i probamo kako je taj talijanski restoran u Hollywoodu. Je li to ičem ili je to ničem? Da vidimo okus Italije, daleko od Italije. Miris dobar, rajčica poštena. Zanemarite ovo na nosu, okrznuo sam se sinoć dok sam radio neke stvari po noći. Nije loše. Milina. Dobro je, samo možda da naručim malo kruha da mi donese. Donio je ovoga kruha, nekog lepca, kiflice i malo ovog maslaca da lakše ide uz ovo, jer ovo je mnogo ovog sosa od tomata okolo, pa bude onako okus malo oštri po rajčici, pa da se malo razblaži sa ovim. To će biti bolje. O, topla pogačica, ljudi moji. Ima maslac da se topi pošteno. Sada, ručak je bio ogroman. Pošteno sam se najeo. Malo kiselkasto, ali u redu. Sa tipom nekim od 12%. 25 € Nije loša cijena kad ste u Hollywoodu, u Americi i ovako imate crnjota svakojakih oko sebe i sličnih faca. Jer takva bi cijena bila otprilike i u Buenos Airesu i u Urugvaju i u ostalim državama koje sam posjetio gdje su plaće ispod 1000 €, ali ovdje su plaće daleko iznad 1000 €. Tako da cijena, količina hrane, sve super, sve pet. Ali draži mi je bio onaj indijski restoran u prijašnjem videu i ona indijska hrana. Milina kako sam se tamo najeo i prije nego što vam pustim Los Angeles, idem definitivno tamo još jednom da pojedem nešto fino. Ako niste probali, probajte butter chicken butter. Definitivno se nećete razočarati. Ali kako je zanimljivo. Na primjer, evo sad ovako čitate bez problema, prema vama su slova. Ovdje je isto, ali na primjer ovdje je kontra. Tako se morate stalno okretati kada idete s ove strane na onu stranu ako želite pošteno vidjeti ime koje je na toj zvijezdi. Sadomaso obleke ima, hvala Bogu. To je bilo zanimljivo malo, da se kupe neki kostimi. Pa da krene svašta nešto, svakojaka akcija. A evo nam ga i Hollywood znak. Hollywood znak koji smo posjetili u prijašnjem videu. Nije tako daleko odavde. A sad ćemo još malo tamo ići do ovog mjesta gdje počinju te zvijezde. I onda ću probat naći neke tenisice šta me zanimaju. U jednoj trgovini ako je otvorena. Nadam se da je. Ima tamo čikica preko. Leži kraj zida. Malo je kone igračke što ih navijete pa luduju okolo, skaču. Skaču svakako. Idemo mi malo na crveno da poboljšamo, da smo napredniji malo. Jer mnogo toga me još zanima danas i sve je to daleko ovako odavde. Zoom out. Daleko je odavde, pa smo u strci zbrci s vremenom. Koliko je sada? Pa evo, skoro će biti 5. Mrak pada otprilike oko 7. A ja sam dobru kilometražu već napravio i trebam se vratiti tamo gdje mi je automobil parkiran. A to je daleko.
Vidjet ćemo, možda taksi uzmemo onaj bez čovječuljka unutra, pa da ovisimo o kamerama i o sistemu da me voze. Pharrell Williams je ovdje. Gdje nam je Tupac Shakur? Njega nema. Nisam vidio. Ni Charlie Sheen. Možda naletimo. Još uvijek ima šanse. Nisam uspio pronaći trgovinu sa tenisicama i šta se tiče ovih automobila koji sami voze, bez šofera, za njih treba skinuti aplikaciju koju ja ne mogu skinuti, pošto mi je mobitel registriran na Norvešku. I ako biste željeli se voziti sa njima, mobitel mora biti registriran na Ameriku, da bi vi uopće imali pristup aplikaciji, da je skinete, registrirate se i idete. Tako da tog iskušenja nećemo doživjeti. Ali sam uspio skinuti aplikaciju za ovaj Lime. I mogu se električnim skuterom da se vratim lijepo do automobila. I nakon toga ćemo na jedno drugo mjesto. Ja uvijek volim probati ovako kočnice. Ok su ove. Idemo sa ovim, kameru gasimo i vidimo se kasnije. Vožnju smo završili, sve ukupno 2,8 milja, 17 minuta 20 sekundi, $12, 18 centi. Pa, papreno, malo papreno, ali dobra distanca. Umjesto da hodam tako nekakvih 3,5-4 km, bolje je bilo ovako. A ovdje sam parkirao automobil, 90 minuta je džabe u garaži dolje, a ostatak ćemo platiti pa ćemo vidjeti koliko nas je to izašlo. Samo da preskočimo cestu. To je onaj Sunset Boulevard gdje smo snimali i gdje je onaj indijski restoran. Sad nisam siguran. Mislim da je indijski restoran bio tamo gore i oni nude 2 sata besplatnog parkinga. Tako da kad tamo idemo da lijepo pojedemo, parkirat ćemo džabe sljedeći put. I sljedeći put više sreće sa ovakvim vozilom koje samo vozi. Ovim Jaguarom, električnim. Meksikanci su izrentali jedan dio ovako. Hola amigos! Izrentali su dio ovako garaže i tu poliraju automobile i peru ih, ali sve u svemu plaćanje ovdje je malo komplicirano. Nije jednostavno kao u Europi, malo primitivan sistem. Platio sam $16 za ostatak parkinga. Parkirao sam u 13 sati 46 minuta, a izlazak je 17 sati i skoro 10 minuta. Sat i po sam znači dobio džabe i ovaj ostatak je $16. 2 sata parking, $16. Ima boljih opcija, ali nešto mi je bilo sumnjivo tamo na onom mjestu gdje sam prije parkirao, jer bio tamo neki čiko se nasjeo sa onom spravom za očitavanje i kaže ne plaća se preko skeniranja koda, nego se plaća njemu. I to je nešto meni bilo malo sumnjivo, tako da sam otišao ovdje, šta je sigurno, da ne bi nekome platio na neku njegovu napravu, a ne pravi parking i poslije dođu i ti dobiješ lijepo tiket. A sada pakiramo se i idemo u jedan drugi famozni dio Los Angelesa. Let's make America great again. Oho, akcija, nešto policija ide. Pa idemo, koga će da hapse? Welcome to the Fox News. Ja gledam zašto je to ovako krcato, puno lijepih restorana, svega po redu, otmjeno, fancy šmensi, nego to je famozna Santa Monica ulica, Santa Monica Boulevard. To bi isto trebalo istražiti, a i hoćemo. Ja bih rekao da je ovaj Santa Monica Boulevard jedan od najljepših, majke mi, stvarno. Samo one ružne zastave, ali sve u svemu posjetit ćemo Santa Moniku i Venice Beach, ako se ne varam, u sljedećem videu. Za 2-3 dana za vas, za mene je to sutra, ako će biti lijepo i sunčano, da. I posjetit ćemo isto tako Malibu Beach, Long Beach, svašta nešto imam u planu još u ovih narednih 4-5 dana što mi je preostalo ovdje. Ali želim vidjeti sve i želim se vratiti jednoga dana. Ajde, kad smo već u okolici, da vam pokažem i ovaj dio Beverly Hillsa, jer ovo je isto Beverly Hills prije nego što tamo dođemo. Pa da vidite malo ove vile. Lijepe kribe. G-Wagon ovdje je parkiran, G550. Ovo je već otmjeno onako.
Ovdje ne je bilo loše živjeti, a? Pa da tu radimo neki stream, live stream. Ili još bolje bi bilo u ovome Hollywood Hills. Više bi volio biti gore na planinama, sa onim zavojima. I imati neki posjet tamo sa pogledom na Los Angeles. A i nekretnine su jeftinije nego ovdje u Beverly Hillsu. Ali jednostavno ljude koje vidite ovako okolo da malo hodaju, trče, onako opuštaju se, ništa drugo. Evo, teta sa cukotima. Teta, potpisujem za green card, da i mene tako vodiš. Biću postavljen na svih 5 nogara kako treba. Ali ovo je samo jedna od ulica, vi ne možete vjerovat koliko je ovo veliko. Ovo bez automobila nemoguće je išta i vidjeti, jer dok bi se naplaćali tih taksija, ode para da glava boli. I ova teta vozila onaj BMW 7. Ne znam je li električni, jer ima električna izvedba, taj i7, i7 i ima na benzin. Evo S klase. A mi lijepo ovako u sceni da uživamo, chillamo. Sve bolje od boljega. Rodeo Drive. Sada ćemo mi malo tu, gdje je elita, ali vožnja ovdje u Americi mači kašalj. Bez problema se vozi i nije kaotično ni najmanje. I svi poštuju pravila, 99,9% ljudi, da, poštuju pravila i propuste vas, daju vam prednost, ovako onako, nije onako ko kod nas. Ako si zeznuo pa te niko ne pušta namjerno. Tu smo, ulazimo u ove skupocjene ulice, a ja ću probat parkirat negdje, pa da lijepo prošećemo. Max Mara, da vidimo, Ralph Lauren, gdje nam šta ima? Imamo svašta nešto. Hermes, Balenciaga, lijepo za vidjeti, da. Parkiram i vidimo se. Šta se tiče parkiranja, to je malo komplicirano. Ovdje to ima nekako malo objašnjeno, ali koliko sam skužio, od 6 sati danas nedjeljom trebalo je biti džabe. To je za nekakvih 8 minuta, tako da ću pričekat ovdje, da ne bi neko došao, stavio neki tiket na auto i na brzaka idem ovako ovdje. I 2 ulice odavde bi trebala biti ona ulica sa fancy trgovinama. Rodeo Drive. Evo, cure iz Kine se lijepo naslikavaju i ima mnogo Kineza i Koreanaca ovdje. Nevjerovatno koju lovu ostavljaju. A iskren da i budem, 10 dana ako nemate $2000, bolje da se i ne dolazi. Jer nakupi se malo ovo, malo ono, malo simo, malo tamo, odu pare za čas. Da nisi ni trepnuo, ko ovo sada na romobilu kad sam ja bio, i onaj parking, pa onda nešto malo popiješ, pa pojedeš, gricneš. Nabere se, ljudi moji, nije putovanje jeftino čak ni po onim zemljama koje nisu razvijene, kamoli tek po Americi ili evropskim državama koje su razvijene. Cadillac. Gledaj kako je Porsche malen naspram Cadillaca. Znači Porsche ko igračka. Tiffany & Co. Versace je ovdje. Šta ovdje imamo? Ovo nemam pojma. Fendi to znam. Louis V naravno, to se zna. Svašta da se novac potroši. I lijepe tete. Da. Ali novac se potroši samo tako. I vidi ovo, a tete iz Rusije. Ovo je hrvatska zastava, 100%. 100% na repu ovog aviona. Da vidimo još šta nam se nudi ovdje. Neka gorila tamo preko, skulptura. I evo nam ovog balona, da poletimo malo. Vespa napravljena od ovih kofera. Zanimljivo. Hoćemo na crveno šišnut preko. Hajde idemo tamo. A ne, sad nam je crveno i ovdje. Ovdje je lijepa ulica, ali svratit ćemo tu na povratku. Ajmo napred. Evo, paparaci su ovdje. Čekaju, vrebaju. Ali ima teta da se vidi, ljudi moji.
ovako u automobilima od par desetaka hiljada eura. Lova se ostavlja na svakome korneru. Rolex, to još možemo. Patek Philippe, za to nemam para. Možda jednog dana, nemam pojma. Vidjet ćemo u budućnosti. I Dior, vidite vi to. Fascinantno. To je većina tih trgovina kad uđete unutra. Prvo vas odmjere od glave do pete. Šta nosite? Šta imate? I onda vam toliko pozornosti najvjerovatnije daju. Ako ste u skupocijenom, budete prioritet. Ili ako ste neka poznata faca. Ako dođete u nekim dronjkama, postoji mogućnost da vas ni ne puste unutra. Evo nam Balenciage. Još je gore jedna Balenciaga. Nekakvih 50 metara odavde. Ali vidite ovo kako je to lijepo. Šta je da je? Lijepo je. Dubai se čak ovome može sakriti. Sad znam da će neki napisati u komentarima bla 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 bla. Bio sam u Dubaju. Dubai je ono, wanna be. I to ti je to. Grad bez duše i puno divljaštva okolo. I nepravednosti prema ovim migrantima šta dolaze trbuhom za kruhom. Mislim, ima toga i ovdje, ima toga svagdje, ali u toj količini kao šta ima u Dubaji, ne. O, a vidite sad ovo. Ne ovog plavog tigra, već Vacheron Constantin. To mi je isto želja jednog dana. Vacheron Constantin. Ko zna šta je to zna, ko ne zna, ne zna. Evo nam ga. Plavi Jaguar. I tamo gorila crvena, ogromna. Meca jedna, meca druga. Ovdje vole Mercedese koliko vidim, pogotovo G-Wagon. Evo nam Balenciaga ovdje velika. I Louis V. Znači u potezu od 150 metara, 2 Louis V, 2 Balenciage, savršeno mjesto da se pare potroše. Ja imam sreće pa ne patimo tako markiranog baš previše. Ove cvike kupio, nemam pojma, 2020. I tako kupim ovo od Lacoste i to je to. Jer dura. Kupiš nešto što je nekvalitetno pa se podrapa za nekoliko mjeseci. Ova majica što vidite crvena na meni, ja nju imam je otprilike 6 godina sada ako se ne varam. I dan danas je ko nova. Isto tako sam imao od Tommy Hilfigera, ali se sasipala, mislim sasipala se. Izgubila je boju. Postala je onako sivkasto crvena. A vidi ovog Mike Tysona. Nije loš. Neka tvrda plastika. Da zavirimo u ulicu. Naletio sam na neke dvije cure, kažu iz Beograda su, ali nisu bile nešto zanimljive da bi rekle bilo šta nego samo čao, uživaj. To je meni onako fascinantno uvijek tako kad naletite na naše ljude van u bijelome svijetu, pa su onako malo arogantni, ovakvi onakvi, prodiru oblake sa nosom. Ono, mislim si, svega ima, da. A ovdje imamo neke žestoke muzike koju YouTube možda ne bi volio. Richard Mille. To je vrh vrhova. Ko zna, možda jednog dana, ako bubrezi poskupe i ako prodamo koji. Možemo dolje natrag na cestu i do auta. Auto mi je odavde nekakvih, pa ne znam, 300 metara otprilike. Ova crkva preko puta je divna, ogromna. A ja idem tu preko da vidim da li ima sladoleda i neku mineralnu da roknem. Odustajem od potražnje za mineralnom u paketu sa sladoledom, tako da idemo na samo sladoled. 2 kuglice. O, kuglica je velika, možda ćemo samo sa jednom. Imao sam sreće jer ovdje je i sladoleda i mineralne vode. Mineralna 355 ml, 2 kuglice sladoleda, cream and cookie i još neki koji je kao bestseller ovdje, pa možda ima 180 grama obje kuglice. I to sve skupa nam bude 11 € 48 eurocenti.
sa tipom od nekakvih 10-12%. Mineralna je preslaba da bi se radio gemišt od nje, ili ti ga špricer kako neki zovu, a da probamo ovo, best seller. Najprodavaniji kao. Nije loš. A ovaj da vidimo, kolačići i krema. Cookies and cream, uvijek najbolji. Ljudi moji, ovaj video se završava ovdje. Novi dolazi za par dana. Hvala vam na gledanju. Lijep pozdrav iz Los Angelesa.